Mayam Krumzari on Impact News ni Rajnong Thongbam. Manu Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Mutaran Mokchari. Ngarang August ki tarik kunipan sida Manipur Assembly da Yellow Missing Bu Ngatuk Sanugi the Makta Kananwagi the Makta Bill Home Table Tokre Aduga Hangchit August ke tarik kuntra mathoi ningthokaba no sida bill se pass bill sing se pass torba yana leri adu hairi ba ngasi oregli ba development stage asi yorna bohana bada manipur gi miyamna maru oina manipur gi mahiroi sing na yamna chaungna khogi ihau asida khongjang asida saru yaki aduga khongjang asida maru oina saru yaki ba mahiroi sing asi khoi kayam yamna contribute toki ge haibu khogi sapum robin hood na achoba example amani sapum robin hood tanatana to ba mahiroi kayamasu asok panangba asok apan nangba sidagi hendorak tana kogi so engam yawba haidi punchi chupagi oina soina bi abagi film yorpagi film yawba mahiro mayam yawre hairiba situation asida handaki ILPS ki khongjang asida mahiro singi mathakta maru ina juvenile chahi 35 ge makha dale riba kogi naha sing asigi mathakta children sing asigi mathakta police na kogi chathaki ba kogi ka henba thong sing asina children sing asigi angang sing asigi hak sing koi child rights sing asigi kadai phawba manghali bagi habi matang da khanane namki dam tang si Impact News ke studio the lengson role bidibasi joining us tonight on Manung Hunna Child Welfare Committee CWC Imphal East ke chairperson K Pradeep Kumar Sharmani aham mukta toja Pradeep Putranok Cheri, welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Manipur Commission for Protection of Child Rights MC PCR hainu sukhangla ribasi ki member oibiriba K Maharabini Oja Maharabi Basu Taranok Cheri, welcome to the show, appreciate your joining too. Those are hand question se Oja Pradeep Talak chagi handak ki khongjang asida maru oina khoi sapum robin hood na lekhidaba numitta gi horaga ngasi phawbagi almost 2 months thani gi khongjang asida maru oina mahiroi singi mathakta police na chathaki ba khoi action singsi ka henba mong ni haibagi wafam si maike khodimang te langnari adu matang swai sida khoi human right activist sing adu maru oina child rights activist sing su yamna kanna marak sida khoi suggestion pi ba tobi gano haibagi appeal to mayam laikre adi mahiroi singi mathakta tawchali ba khoi ahen ba koi action singsi ka hemali habi wafam kya phone khub laikre maru na ko even koi petition thangakani habi wafam haub laikre thangat bu yaw yor mani du matang sai sida koi government gi koi mob se maru na koi student gi mob children singi mob se control tawno hona mada government se na police ta adom carefree oina thado thamma bazala government na police na toribe action singsi da government na makhata na masi inquiry tawba makhata na instruction piraga sumaina tawno haibagi ahong ba changes amata udaba hana chathaba mongda koi hinsa violence chathaba je mahiro sing mata adum tha ani se dum ukhi base kari happening oja mase government na koi mahiro sing se deal taw matam da yamna carefree oina tawkhi hana happening bar kari happening oja han makta da laigiraba Robin Hood amadi sokpan nangaba amdi sara heliba mahiro sing da ikai khunnabaga loinana thamjaning madi hojik phawda koi state asida chatharaiba ILP की एजिटेशन सिगी अचाउ सर ओमा नाहासिंग अंगांग सिंगना जुवेनाइल सिंगना सरुक यारी अदुगा रोबिन हुड सिखिबा लेखिदबा सिना सो अचाउबा मैरी मेवाइबमा ओइतना साफलै अर पुलिसना लौकिबा थौडांग मतांग हाइजनिंग मदि अनप्रोपोर्शनेट फोर्स्ड लाइरिबा अंगांग सिंग अन आर्म खुलाई पाइदबा अंगांग सिंग अदुगा येंगनबा कांदा चानादबा मोंगदा अहेनबा खुलाई शक्ति सिनगिबगे चौबा प्रमाण हाइबबो कोई रोबिन हुड लेकिदबसिनी अदुगा सोकपन मयामन नंगिबसिनी दा अखोई चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट सिंगी माइकैदगे हाइजेनिंग मदि हौजिक यामना मरु ओरिबसे अखोई आंगांग सिंगना हौरकपा एजिटेशन दा करम मोंगी मोब कंट्रोल तवगी अखोई अप्रोच स्ट्रेटेजी सिनगदगे हाइबसे नौना ट्रेनिंग पीबा चंगी लोइनेना हौजिक फावदा सिनरिबा मोंग असिदी revenge attack ki mawngda haibde angang sing asida provoke tawwa loina angang sing na kari ma khoina nauri ka pe hai ta khoi nomai caption ga dawni har fu ga dawni nala de injan ga dawni haibna singbagi lobhom thokpa protective force angang sing adubu ngak senna ba sondana ba makhoi bu control tawna ban ni haibagi si kaukthokraga angang sing aduda henjen ba sakti sina bagi mawngda leibase masi hongdok ba ka oi loina na hoi police ki se akoina makhoi gi awa se akoina ubi batai aduga police na asagi street ta low ki ba thodang sing ado adudai khara hendoga akoina mu appreciate tabu yaba jaga su akoina udaba yaroi haibadi
juvenile hunger striker mayam ama makoi gi hunger strike mafam dagi pick up tawada makoi na lawkiba role sing adu su akoi na appreciate tawum toi adubu unproportionate oiba force sin agiba amadi asokpan nang kiba sihan giba gi matang da lawkiba role sing adudi mase timely review tawba amadi police ki training da juvenile justice system absi karino child rights absi karino universally accepted norms mo control tawda sin nagadaba akoi gi minimum force haibagi arth karino abse akoi gi minimum force haiga akoi gi rubber bullet he caption ba mo bomb caption ba tear gas caption ba lathi charge tawba asina sing base masi matam gayam chunadraba decent society am da sinaroidaba poni water cannon leri कोई बैरिकेड मैम मतिक चाना सेम साबताय लोयना लाउड स्पीकर फसन सिना बताय हंजिन हंजिन कोई वार्निंग पी बताय हाई बसिंग सी तौदना हेता मी सिबयाबा खुजुकुलाई सिना बसे it is high time to stop and review the approach si hygienic okay it's high time to stop aduga review to ba mathok tai masi lep mathok tai aduga yengchalaga makha ta na kari to bu yai aduga minimum forces no we have ni aduga minimum forces da maroina koi instruction pi ba lauthok pa advice pi ba haiba tare makoi da lauthoga convincing oiba mong da mohin yaga da mong da mayam si namthana khona ga dabni madu da yak tak na barricade na sim mayam khaba aduga aroi boina yad yadraga na koi isingi cannon ka pa haiba ne to bo manipur da ising cannon ka pa amu haidi han ba no minini se da khar thena ke du matung da di ayam na koi कोई टीयर के सेल काबो को मरबो बुले काबो को मयाम थेना खरे तो चरा हनबगी खोंचंग योरपगी स्टेज योरपदी पुलिस नसु याम चावबा कोई थोगदांग लोखी दुबुदी यामना एप्रिशिएट तोखुम थोयना खंजे तो मतंग सोइसिदा याम कन इरांग हदि खोंचंग कंसलिंग त जादु दि पुलिस की एक्शन सिंगसुदा अहोंग अमता उखिदे डे 1 दा उखिबा सापम रॉबिन हुड लेखेदबा नमित उखिबा अदु मखातान ऑलमोस्ट फॉर more than a month tha amuk he na se adugi mong akan mong da dum chata ki government gi side gi instruction ko makai me pi khibale khidaba jala natraga koi oja mahara bidlak chagi koi manipur commission for protection of child rights commission gi side gi kari roles and responsibility lekhibagi kari instructions and advice ko ma pi khibale lekhibagi oja Robin Hood sanpa Robin Hood like the mistake we maki yam labok tibani mana sigumba ko yam democratic ko ba agitation sanction dana adagi magi angang ojaraga su magi right democratic right magi tambya ma hola jarami muda like the way ko yam labok tibani adubu akoi Manipur Commission for Protection of Child Right na hek nongan baga ma like the way hek nongan baga ko na commission phammaga koi shumoto case ma lokhatnaba koi locally aduga Manipur government da koi magi FIR aduga ma ngonda koi execute tawba magistrate order piriba magistrate aduga ma kapada ma bu kapiba koi police personnel sing magi maming matha koi lokhatnaba honai aduga locally subai tawdana koi commission na action locally ado ba ko police ki action sing da hong badi so la kheda bas bas police ki action sing da hong ba thoidokna laikite sigi matang sida aduga akoi adugi matung da akoi miyam gi follow ga loina na akoi commission na su takshin ba ga loina na tawda gi koi government judicial inquiry tawrani habagi laukthorap lai okay inquiry tawrani habagi laukthoki bad leire adubu matang sa sida mo oja pradip tai hangjani oja koi gi Hojik chara hambagi khonjan phau yoksle masidadi police na yam chawba mateng budi pangbiri adubu maruina khogi yam kan na khoi mob hai tare khongjang changsali basi cherak adu dadi khoi minimum force no we have any minimum force da khoi sidadi rababule ka kaptana digi tear gas kaptana yam chawna taw khari rang chikana thore adubu tanjadu da khoi naha singe marte su khoi nauri caption baga so dum provoke to police da provoke to budi khoi su paumi amoina dum ujai police na hana ko thabasu yaw to budi yaw su lerambe adubu ayam ba casing da su khoi gi naha khoi protesters sing agitators sing dagi hana provoke to gi mong chu thengna chai adu khoi police department sida home department dagi instruction gumba pirak tabajala home am to ugidri se kari having ga ahong basi khoi gi maikai dagi di conflict ama lakpa matamda nakal animak si muknaba lakpani na state ki di soibya de sin khoi jeri si naha sing na horpa ye angang sing na horpa use agitation manung sida adu state ki di magi law gi wang mada ata tai oina eta
mi phuba chaiba maram chadana otba naiba si yaro ha sine akoina hajeni se adu amana akoi gi agitation manung sida police katana te akoin ugo other stakeholders like medical department na kai dogi adagi akoi gi social welfare department na kari role loki loina na akoi gi observation home sing sing kari role loki police si katana te ba akoi gi state representative se aduna agitate akoi gi hunger strike ki matang sida akoi na panjaning se hunger strikers sing se are they really offender amawaina akoi khatang ugadra ado koi yam kanna hoji malengoi na yengnari ba miyeng ama haibadi akoi gi prisoner of conscience haidana makoi se criminal amawaina uba yaroi makoi se political demand tawba madusu lawful means sinaraga tawbani haina uraiba Sarmila matang da laiba hong wasing Sarmila si suicide attempt tawwa mi amanate magi agitator amani kaina Manipur gi court na phawda takiba rai do ko ningsang bai da angang sing da hoji pal bi 309 ne IPC gi masi 309 si hoji state to book ta leijaraga su Supreme Court na masi lokthokraga dawni haiba comment leigre judgment leigre aduna masi bill ama puthongna kan sem sari aduna angang sing si akoina pick up taro matungda makoi offender amoina ubadagi di makoi da care and support piba darka oiba mi ama oina ubam thoi haibasine masi approach lega di police yam phajaba image ama legani loina masi custody loriba ahan mada koi gi medical department masi makoina su care and support fazina pibiraba loina makoi se observation home da la matungda hai adu handaki observation home sing dagi chenthora amu hanjalaga hanagi chara hem bajani hena phare ningthina yengsen bi dere makoi da nungai tabi am bole habadagi mahiro mayam chentoga hanagi matang dai haijaning se hanjalaki bi yauri observation home sing se non observation home war bajala natraga koi juvenile justice home se juvenile injustice home war bajala adune akoina yengba yari se observation home si kari gi lari no mase retribution natraga repression gi damakta mara laiba mi amada masan nang si lan mani aduga nang dandi phangningai ni haibdu pibam nateba masidi akoi restorative justice pibam aduga counseling pidana lalamba mi bu sum thokna na ba adu aranba mi amoina treat tawya de juvenile sing se makoi se victim of circumstance hai makoi si masana khangna lanba nate na khoi lawra kanda circumstance na lalhan bani haibadugi miyeng da lakpane da aisu hojik panjariba hunger striker si di criminal ama oina khoi na tawba ya de ma chi kana bu su phuro halu nate non violence oiba pot amani min samne sinari ni loina na maha masa matum ta wajaraga ma ki demand do khangan mani political demand do aduna akhoi observation home da hana leiramba angang juvenile offenders sing se asika manana su amukti tawba yaro heba they need separate arrangement in hygienic di aduna handaki chenthore se mas hoina tarik kumunga da chenthorok pasigi maram amadi tarik kumunga boki manung na makoi gi demand ILP gi si phangdre haibagi khosauna ba amma loina na observation home da makoina expect tawruba angang singduna expect tawa deserve tawena khan ba treatment khara makai phangi daba adu ani si punjan manen khali adi atopa amana base khara da angang khara chenthorok pase rims da maruina makoi da phangbam thokpa care and treatment se yamna thuna makoi bu discharge torokpa makoi bu treatment pi ne na sport ri pukalaga phajana phangi dabado maduna ne na khanjai still rims ki asida khoi na yengjab kan da khoi na khitang peningai oidaba asiguma agitation gi angang sing si yaringe receive tawdana ba or emit tawdana ba honna bi pot leiragadi madu sumthokpi waina I appeal tawjaningi essential service ambulance khara khoi matam khara ulep ki ba khoi na ugi aduna madu gi matam essential service se attack tawrei doctor da phajana tawrokte ambulance tu ga ya lep pasu ya roi rims ta wathok khara thokhi natraga nungai te haidana khoi na angang sing lokshin da ba ya roi aduna masi essential service lep pasu ya roi khoi nungsa so hon bagumni aduna khoi gi
हारिबा जुवेनाइल ऑफेंडर नि हाइना खोइ ngak ubisi thadok batai makoi si non violent oi mong akoi democratic right taliba adu mamioi angang singen ubiu sinai haijins non violent oiba mongda akoi khongjang changseli ba ngang sini koi criminal oin ubi ganu haibagi wapam ni adubu matang soi sida handak changsan ki ba marui ba akoi chara hen bagi mamang changsan ki ba khongjang sing sida police na ka hen ba akoi gi action lakhot ki ba dugi matang da maruina akoi juvenile justice act lebak si oin legislative act juvenile justice act 2000 ki makada akoi even police hawna ka hen ba action election ki ba tar juvenile sing mathakta naha sing mathak chai trai pan ke makhad le naha sing mathak sida chatha bataragadi even punishment se hui phamdagi service dai lokthok phobo yauri hariba phamdagi lokthok phobo gi makhad le riba ko juvenile justice ek ki makhada kari kari oibi abai habagi matang da break matung da khana jage break tiam sonjar ke impact news min ta no lebi welcome back adon emir base manu hunani 360 degree analysis of news and events with me Rajrong Thongbam manu huna da makha chathrak po ina aina oja mara bidang janing ise oja ko gi juvenile justice act 2000 ki makhada akui naha sing mathak sida maru chai trai juvenile sing gi mathak ta chatharak pa ka hen ba action even including police power bada punishment phangba ya habagi wakhum lairi to kari kari no handaki akui ihou sida khongjang sida koi maru oina ngai mamang ju tapi ki bada koi student gi nata kana kum gi mob amba lak mata police na control to base maru na student juvenile sing control to matam da minimum force ne kadam ne hairi adu ko handak chahi gi june ki tarikh ko ma thoida ko gi international yoga day pangthong matam da new delhi gi rajpath ta pangthong matam da maduda mayam nungsa da yoga to matam da wan thrak lecture pa yaw ko pukhana ba gaidana ambulance ki service sauna tham ki first aid ki arrangement phajana lekhi adu handak koi manipur gi khongjang adu da di ambulance arrangement natraga ko gi first aid ki arrangement lekhi bagi mami su kemta tagi de maramudra juvenile justice act ki makha sida karam makhal gi action lokhot pe yabge manipur gumba state sida di juvenile justice act si koi maya yaudra koi kai amane na lobi duri braja koi juvenile justice act sida magi hojik chathari ba agitation se angang sing sida koina yengbe magi 14 fundamental principles of juvenile justice and protection of children si lay sigi 14 fundamental principles se masigi makha masigi manung si da akoina angang sing se phajana protect tawna bagi madugi room yam chawna piri se khudam oina koi principle of presumption of innocence adi angang sing se akoina kaisu moina tawriba thabak khudingmak ama orisu akoina yam moise mara laibani ena lobi daba aduga amuk akoi principle of dignity and word ko moi gi right moi kanu khudingmak sing se akoina madu phajana koi respect tawla lobi ba adagi se samai tawdala akoi gi tongan ba principle me amam lairi aduga saisida koi principle of best of interest kaina si lairi adagi principle of family responsibility sigi tongan principle me am sida handa angang sing si koi chara henjindana taropa matam sida awaba me am taropa matam sida koi commission aduga koi child welfare committee koi punna koi gi kano si commission na koi gi kano si place of safety se angang sing sigi mapam jaba safety oina ba mai act yaujari ba place of safety se masi koi laukthokadabni hana koi state government da koi recommend tawi adugi matung ina koi koi angang sing se koi rims ta natraga koi jenims ta hospital sing is the place of safety laukthoga maduda angang sing se ningthi na treatment pina na ba haiduna laukthoi adigi matung da mo koi amuk ani angang sing se senthor podagi amuk ana koi place of safety se masi atopa mafam koi gi kano da koi gi atopa hospital sida abadi koi police ki koi gi tongan hospital mafam sing lairi adu masing da angang sing se moina henjen na koi gi sangjal lai ba koi gi chanthora i ba sugma me am sing se yengaga moi place of safety atopa mafam mama mo koi laptop tel hujik moi treatment chathari adu samai tawdana koi na angang sing se koi moi gi positive measures akoi yengdaba yadi mogi positive measures side angang sing si uji kano dagi akoi gi sugumba agitation se sidagi moi
मोगी हेल्थ केयर मोगी हेल्थ सोप याब मैम मैं यावरी मधुगी केयर एंड सपोर्ट मस फजना कोई पीबी दबे यादे अदगी मोगी एजुकेशन अदि मै होम द लेरिंगै मनुंग दसु मोगी अखोगी मोइदा पीबे याब तोंगान तोंगान बे एजुकेशन मखल मैम अमा लेरी अदुगुम फंगन बताई अदगी मोइदा अखोगी लेजम अखोगी सानबा खोनबा तोंगान तोंगान बा अखोगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तब याब तोंगान तोंगान मैम अम लेरी सुगुम जिंगसे कोई फंगन बिबा आंगांग सिंगसिदा मसी अखोगी 14 प्रिंसिपल जे मसी कायदना कोई चलनबा अदु 14 प्रिंसिपल से हंदा की कोई खोंजंग के मतम से दी फॉलो तो गिदबा चरा हनबगी मतंग योरका अंदबुदी पुलिस ना खरा हेना कोई केयर लोबी खेबगी सकतम मणिपुर म्याम लोइन उखरे मतंग सोयदा दी पुलिस की थबक से म्यामना अप्रिशिएट तौरी अदुबु खोंजंग के मतम दुददी पुलिस की एक्शन सिंगसी अदुम यायना लोबी दोरी ब्रा करी हाबी निंग पुलिस की मतलब मागी का हैंड एक्शन दुदी तो का हैंड एक्शन से करी करी हाइदी करेक्शन तौरगा फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग दा सुंबा कोई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की मॉड्यूल को पुलिस मॉडर्नाइजेशन तो मतलब पुलिस मॉडर्नाइजेशन तो कोई गवर्नमेंट सिदा याम तोइना है पुलिस मॉडर्नाइजेशन की फन्नु अदु अदा म्याम तवे ले अदु की पुलिस मॉडर्नाइजेशन की थादरिबा फंदुदा तोंगान तोंगान बा कोई जुवेनाइल जस्टिस जुवेनाइल पुलिस यूनिट की ग्रुप सिंग से ट्रेनिंग बजना तो बताए जुवेनाइल पुलिस यूनिट तना मोइबु सपोर्ट तौगदोरिबा पुलिस खुदिमक सिंगसे आंगांग सिंगी राइट करिनो हाबिजे जेजे करिनो हाबिसिगा आंगांग सिंगे चाइल्ड फ्रेंडली ओइबा मोंगदा कोई ट्रेनिंग दी बताए अदुगा दत मोगी राइटिंग से मसी प्रोटेक्ट तौबु ngambani अदु नत्रगदी कोई आंगांग सिंग हेने सपोर्ट तौगनी ओके आंगांग सिंगी राइट्स चाइल्ड राइट्स अदुगा ह्यूमन राइट्स सिंग से करिनो हाइबा कोई सिक्योरिटी पर्सनल सिंगसु ममुताना खंगु मथु ताई मरुइना पुलिस मॉडर्नाइजेशन की कोई प्रोसेस से लागु मतमदा हाइरिबा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ह्यूमन राइट्स अदुगा चाइल्ड राइट्स की मरमदा का हेना अहेनबा ट्रेनिंग पीबा मथु ताई हाबी वफम लेरी अदु मतंग सोइसिदा राइट्स की मतंग लाखपिसिदा चाइल्ड राइट्स की मरकता कोई एजुकेशन जे कोई महिरोई सिंगी कोई नहा सिंगी आंगांग सिंगी यामना मरुइबा राइट अमनी हाय एसेंशियल सर्विस अमनी हाय अदुबो हंदक ऑलमोस्ट थानी मुक्सी फारक तोरे कोई महिरोई सिंगसी लाइक तम फंगदर महि तम फंगदर लेरिसे अदुबो महिरोई सिंगनसु खोंजंग सेक्शन मतम मसाना दम हाय की राइट टू एजुकेशन से मरु ओय अदुबो हौजिक के ओइनदी राइट टू लाइफ इज मोर इंपोर्टेंट देन राइट टू एजुकेशन अखोइन हौजिक पोरिबा लारिखाव अरुम्बा लारिखाव से चाही खरगी मतुंगदा अरुम्बा अलू बोरा नत्रगा चेंगे बोरा ओहनिंगदबगी ngasi खोंजंग सेक्शन सेलिबिन हाय अदुबो एट द सेम टाइम पेरेंट्स कयाम ओजा कयाम अतुप मियोय कयाम नसु महिरो कयाम नसु अखोइ महि तमजरगे नॉर्मल से द लहान बियो हायरि हुजिक लांगना भी याम कनसु नेगोशिएशन की प्रोसेस लेरी हाय जब तरजा तो मतंग साइसिदा अखोगी चाइल्ड राइट्स कोई एक्टिविस्ट सिंगनसु कोई कमीशन मैम सिंगनसु कोई महितम से रिज्यूम तो बियो राइट से चाइल्ड राइट टू एजुकेशन से महिरो सिंगदगी मत्पी गनो है वाफम लाई अदुबो महिरो मसामंगनदी राइट टू एजुकेशन से हौजिक की दमक्तदी याम कन्ना मरु ओइदरी राइट टू लाइफ से हेन मरु ओइबी हाइबगी कंट्राडिक्टरी पॉइंट्स लाई करी हाइबनी ओजा मसी करमना हाइदी काय तर कंक्लूजन अमा पुरपी आइटम बी मसीगी सिचुएशन पोर इसे कोई फेल गवर्नेंस अमन पुरपने हाइजिन आंगांग सिंगसिना फ्रंट लाइन द थोलागा आई लाइक तंबई मु चरा ओइने हेलगे हारिबा सि यहोलैबसे मसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी सी पेरेंट्स गार्डियन अमदे अखोगी सोसाइटी मरोइना अखोगी गवर्नेंस सिना पुरपने अदना होजिकती अखोई ऑलमोस्ट 2 months ची पास तौग्रे डायरेक्ट तम फंगद्रे अदना याम थुना बिल सी पास तौर मतुंदा अखोइना नॉर्मल सी हंजल अगसु मांग्रिबा था अनि सिदा मांग्रिबा एकेडमिक अखोगी सपोर्ट तौखिबा आंगांग सिंगसिगी मागे एकेडमिक कैरियर से मांगदनबा अखोइन रिमेडियल ओइबा स्पेशल क्लास अदि स्टडी मटेरियल मयाम पीरगा अदि छुट्टी लेबे याबा नुमित जनरल हॉलिडे मयाम से मसी भौता अखोइना कमाई तौरगा छुट्टी पीदना रिकूप तौगदगे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कमाइना पीगदगे हाइबरोम द चंगसल लगबा तारे अदुगा तसेंगना अखोगी पिलर ऑफ द नेशन ने आइना खोइना खल्लिबा आंगांग सिंग असिना स्ट्रीट थोलैबा चरा हेलैबा थवाई पोंथानरैबा से मसीदी मखोय अखोइना ब्लेम तौम थोकते अखोइना मखोय मतिक चावा फंडामेंटल राइट्स सिंग दो राइट टू एजुकेशन बु ओइरो राइट टू लाइफ बु ओइरो मसी अखोइना पीबी दबदगी मखोय से एट द रिसीविंग एंड लाकपदगी मखोइना खोलाव लावरपनी मखोइना चोंथ्रोकपनी नखोइना हाइजेनिंग अदुना इट इज
our duty again akoina makoi rising do deprive tawirabnina mangri matam do kupkhatlaga kamaina pigidage habagi mechanism best mechanism possible mechanism do akoina puthokpa tabani aduga amaromda conflict manungda education che kamaina sohondana chatkadage haibasisu akoi khandaba tai akoi intellectual sing educationist singna chumnagi akoi institution based education jinataba kamaina home based adigi through electronic media during the conflict command pi the ge high basing che masi khanba matam oire na ai thamja okay quick education policy da idang changes am mathok tare conflict situation da karam nam hai continue to hanga da tamhan ga da habi wafam ni aduga koi leiba ki tungi yumbi ni hainari ba mayam sigi mayam sina koi front line da thulaga koi khongjang changsali ba si masi ki yam chaw ba maram di koi fail oira ba koi governance ni haibagi wafam ni koi governance koi collapse oira habni maramaduna koi mahiroi sing sida taisan bagi mohta makoi mangkri ba hak makoi mangkri ba matam sing sikaram na restore to godagi karam na masi menkhar kadagi haibarom da ko thada ba aduga maroina conflict situation sing lakpa matam da future da karam na madubu tackle to godagi makoi hak sing se manghalo de haipamgi matang da khana basu matam yaure haibasani on that note ngasi gandi manu hunagi tharam se matang soida lusin jarage ngasi tharam se da waja maharabi amadi waja pradeep lengir to ngasi tharam se mapung phan bidam ta jani ba thaga jomuduk chari appreciate you joining thank you masini ngasi manu hunagi tharam ngasi edition se karam to bibage khoi khan bir pa yagani khoi email id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir pa yagani with that this is Rajnath Thongam signing out see you same time next time at prime time have a good one